Šta će da jedemo večeras? Zli, daj kamenje. 5 poena za štit. Jako mi je loš ugao se svetlo. War dog! How are you? Yes, oh. Today is my day off. I'm in the mine. Yeah, I just taking my underwear, so no business for tonight. Ubi! Sljedeći! To! Let's loose the dogs of war. Ajde! Pogodiš jedan junajka. Što će ih dovati odavde. Entuzijasta. Entuzijasta. Ajmo sredina malo napred. Ajde, ubi! Ajmo! Ajde! Ajde! Throw stones on them. Come on. Ga zaboj. Izvini ga poinka. Ali znaš šta je najgore? Uopšte nije smiješno. Znači, ja sam bio usao. Ne, sa ovog aspekta ti kako jeste. Iz našeg ugla je veoma zanimljivo. Oho, body. Ajde, давай! Ajde! Jebate, nemojte mi šikati. Ko strong, ne znaš? Ono ko u Strongholdu veže kravu, brate. Here comes the cow. It can be like forever. Yeah, it's terrible actually. Kakva agilnost, kakva brzina. I was so afraid to not break on the stairs and crush myself awfully. Gledaj koliko je vrata od pički mater. Uopšte vidi. Što najgore, raspada mu se, ne bi valjalo da raspada se. Ja mislim da nije jebate stupio. Tačno si to prevideo. This is dangerous. Go on! Udri! Ode na krov. Ovu ne nađeš, rođeč. Ubi mrtvo,
O. Da, da. Ovo je stvarno ko Stronghold, imaš popreći presjek, znaš. Ovo leže ko gomila, brate, metala tamo. A ovi će se smore dole. Pa. Bravo, bravo! Humiliation. Overkill, brate. Friendly fire. Tako je, tako je! Uje! Mackaj! Mackaj! Kill! 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 Ubi! Moli! Ej! Go! Juden.